Of, hayırdan. Yema. Allah'ım bayit yakın. İyi olma. Tamam mısın sen bilmezsin. İyi oldu. Selamet bir. Selamet için bir. Saniye değil. Bölmüş geçeceğiz. Ses vergeniz. Ama. Yalma yüzüp söyleyin karış. Yalmaydı o mu? Ne diyeceğim? Botulka sapatınca giyin. Botulka. Oh istirahat kaldır koy. Selamet bir. Selamet için bir. Çocuklar bakayım ben. Yani. Onda botulkan iyice almışsın. Onu mağam verirsin. Mesela onu akşa veririm. Oh akşa. Oh akşa. Botulka jinay. Tizlik. Tiz cana. Abi. Onu yapıyor. Onu siktir. Onu kalktı dedi. Karak. Onu bitiyor. Ne yapalım? Gidiyor. Sonra yakınman. Kalktım. Yendim. 400 dengelişim. Şimdi kalktım. Yerledin. Devam. Amına. 100 denge dediğine göre nasıl? Dolar azak koyuyor. Şurada azak. Bu. Şurada mı böyle? 200 denge. İyi baklaşka gerek. İyi baklaşka. Bu karan yaptı maşını. Maşına. Soğusun alışsın. Bizge tağlık botulka gerek. Botulka kayda bit kalma. İyi azak botulka var. Arkadaşlar azak şimdi. Tağı pişken kutu gerek. Al endi buna botulka sapatın bilgi var ya. Gidip bu onun avtara bir deydi. Avtara. Selamet gibi. Botulka var ya para mana? No. Onda mana ne sanatlar var. Gülü. Nanti kanca 40 tenge. Buna 40 tengesi 80 8 80 tenge 80 tağda 160 sodan keyin qancha ta 40 tenge alım az sosni tağı sos 40
екеуі 80 болады. 40 теңге. Алайын. Мына 80. Менде 240 теңге бар. Жоқ, тағы да аламын. Жалып жатсың ба? Я алып жатырмын. Біреу 8. Қарап тұрмын. Қарап тұрыңыз. Мына 31. Мен осыны алам. Сосын мынау қанша? 10 теңге. 10 теңге. Сонда 11 тал. 100. Қазір тұрсыз ба? Қазір аяқтан қарап жүрші. Көзім жетпеді. Жоқ, 1 теңге екен. Онда 1 теңге деймін. 1 теңгеден 2. Ойбай. 11. Қанша? İsteyeyim. 11 alalım. Bana 11. Olsa 11 tane alalım. Sodan giyin. Bana 200 tenge. 200 tenge. 8. 200 tenge aldım. Машина сатып алуға жетеді. Екеуіне жетеді. Бірақ маған квартира емес, үй сатып алу керек. Сөйлемесің ғой? Тұрғын. Көзім бақырайды. Енді біз үй сатып аламыз. Аяқ қолдарым біртүрлі болып тұр. Қата берем. Ана машинаны сатыла ма ана? Ана бензинде тұрған. Жотта біртүрлі дауыстар шығады дейді. Заправкасы адам қайда? Міне. Қыпты. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Ана жақта машина тұр ғой, сол сатыла ма? Жоқ, сатылады. Бағана біреу ұрлап бара жатқан. Содан тоқта дедім. Ол неге сатылатын машина болған? Несі апат басыпты. Алла берсе болады ма? Қанша? Примерно 1 теңге. Біз енді мына машина бензині бар ма? Жоқ, қоясын құйып алып. Қанша теңге ол? Сен бонус секілдісің ғой. Саған теңге берем бүгінше. Бүгінше ғана. Ойбай. Достар, машина сатып алдым, енді үй сатып алу керек. Әдемі машина ғой. Мына дерзкий машина. Дұрыстап сатып жіберіп, қайтадан 200 теңге алу керек. Мына жақта үй сатыла ма екен? Квартира шығар. Мынауға мынандай. Ана жақта машиналар сатып алайық. Мынандай үйің болса деген.
Bu boksta satın yer. Bunda satılan ekan değil. Aman ama satışlar. Selametim. Selametim bir. Sağınca görük. Bir ilger var mı sizlerde? Ya bir kvartira var. Anda. Ikinci etaptağı bir hayta soma yesmez bir kvartira var. O ana kımın aşağısı bilmeyim. Ana bir bu 200 tenge. Buna ödeyilme. Kutu uyuma. Satın bağısı. Yoo. Naydı. Satın alam. Şimdi tablişkağa yazmayı sındırıp alam. Şimdi onu yememiz. İslam diye yazmayı. Wow. Düştük kelimet nesneler var ya. Sadece meşlemeydi. Ağam. Öbür meşne var ya. Sarı meşne. Allah'ını bir satıp aldım. Siz ne için beni koyarsa? Ayaklarını böyle. Akşası kalkan. Siz bilmiyorum. Ne? Hey toka. Balcı. Benim telefon çok. Balcı alanda indirdim. Konuşalım istedim. Aklımda. At bak maşinime, casıma bir maşinime. Hediye maşinime oldu. Böyle. Anladım. Bu neydi? Bu maşinkalar. Arzan. Ne diyorsun arzan? Arzan. Arzan. Bağa sattı. Hat buldu. Kendi yüzünün iyimi veren. Görünüme bir isterim yazayım. Yok oğlum. Tüm gün hava diyeceğim. Ben de şimdi. Endi zatlar satып керек. Endi бүгүнчү уюктайм. Баары бир кайык болгондо. Достор, видео насыл лайк и подписаться дейм, кнопкамыз көрүңүздөр. Бул азыркы биринчи бөлүм болот. Сиздер мага лайк и подписаться дейм, кнопканы басыңыздар. И комментарий калдырууду унутпаңыздар. Сиздер менин оз серверде ойнағыларыңыз келсе, менин номериме кабарласыңыздар. 7-747 987 7108. Осы номерге кабарласыңыздар. Менин оз серверде ойнағыларыңыз келсе, бул сервердин адресин өзүм айтам. Сол кезде менин ойнай аласыздар. Ал, еңгеше давай.